درود درهبات شرپند چارو کو گوش دارو کا منای سا خاموش شارن تو جگہ نشتے تو شدرا سلامت باتت امروز بهارم باتت گمو گڑتی مگین دادت شرپند مرچما گب جنے شاعری ارزش تو سفر ما عربی لبساں کا یہ ایک ریدروانی کہ ما بونگیج کو تھا شاعری درجنہ کے بابت تھا شاعری راج دفتر تاریخ بارو گوما علمیہ ہمرا داری بکنے وکا شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا علمیہ سبسکرائب بکنے تاکہ ما وتی معاشمہ درست بلکہ وتی بارش تا زبان و لفظاں کے دیم ریا اوار کتبے کنے شما گیش واحد نزور رویں وتی بن گپے نیمگا شرمندہ شاعر یہ بن چمگ شعر اشی مانا و بزانت یک چیزی باروا زانگو سرپد بوگ بلے اگا شاعری جندے گالبندے ساوا چارگ بھی تا شاعری امائی اوشن کہ گو ارادگیا گوشگیا نوشتہ کنک بھی و ہمیں شعر بنی آدمی جفزگو مارشتانی پدگیر بن و یک ویلو واقع یہ نیمگا زانگے اشارگا دین چوش بودکند کہ تو یک ندارگی یا ویلی دیس تو اما ویلو ندارگ تھی مزگا یا دل سرا نقش بود و پدا ہمیں ویلو ندارگ لفظانی درو شمار درشان بھی امی اثر درشانیہ شعر گشن شعر تعبیر حیال پمش کا لکھان یہ ساوان سے گپ پستن کہ شعر نہن شعر بنو کی چیز سنگ بزن وزن دومی چیز عیال کے وزن کالب تہا ایرگی جنگ دنیا ایک اواس و زانتکاراں شاعری باروا جتا جتا وتی حیال درشان کو تکن ہومر کے دنیا اولی شاعر منک بید آگوشید کہ شاعری مول و مقصد یک لذت ہے ہومر شاعری طاقتا یک ابرم و الہامی طاقتی لیکن وائی اگون دیوتا ہم گرنچ کن ہومر حیالا شاعر اصل کار زمین شو مگن بلے گو آئیے ننگارا ارچی کے چا زمین در کے سوہری جوڑ بھی شاعری ایک انچے ساچشتی کارے کے انچائیں چیزانی بستارا ودینی تو آہانا گیشتر زیبدارو جلوہ ناکن رالف والدو ایمرسن گوشید کے شاعری حیال درشانیہ گوشن شعر ہما داہمی راجتین کے چیزانی بندراں شبین داہمی دروشم تہا پد دراکن جان ملٹن درائنیت کے شعر یک سسا ساچت کے وتی تہا اثر دارید اشیے بنیادی لوٹ لچئی دروشم یا فارمن افلاطون یک نیمگی شاعرہ چا وتی دروری استان بزا آئیڈیل ریپبلکا در کشید بلے دومی نیمگا یم گوشید کی شاعر یک روزنائی و بال کنو کے پاکی چیزیں اما وحدتا عیال نساچید تانکہ وتی ساروشا گار مکن اگلا گار مکن تو الہامی طاقتی آئیے سرا مائل ورزورت نزا شاعری دل توارو مارشتانی درشانن آگوشید کے شاعری کار زانش دیگ نہیں انہوں کے سوج دیگ شاعری مول و مرادن شاعری کار مردمہ را یک لذتی دیگن شاعری ایک چاگردی کارے ہونین بلکہ کلے زانشتانی نازر کی ہروان یہ ہمارا روجنائیت کے آمک زانشت چہرگا دربشید زانشت یا گستائیں چیزیں شاعری شیطا اروا مانکن تو نزدیک کا کاری آئیے ردا سائنس درگیت کگی چیزوں ہوش کو پوچھند شاعری آہنی تا جفزگ مانگی جید وہ زندگ کن وہاں میں نزدیک کا کاری شاعری سیادی کو بنی آدم باہندان تو آدھی بنی آدم وتی اندری مارش تو جفزگانگو زبان وسیلہ یا گونا پیدن تو درنگازی تما آئیے شہر گوشن میتھیو آرنلڈ شاعری زندے نقد گوشید آوا یہ گوشید کہ شاعری فلسفہ و مذہب بدلن آئیے دومی لیکاشند کہ شاعری مقصد اخلاقین تو شاعری وتی وانو کانی پیگرو لی کہانی تھا بدلی آرگ آترا یک جوانی کردی پیلو کن آئیے ریچرڈز کے زیبائشت بزن جمالیات پروفیسریت شاعریہ زندے آترا اجدری لیکن آگوشید کے سائنس مارا آ چیزہ دات نہ کند کہ آ چیزہ مارا شاعری دات کت کم
سائنس زندہ امیچو چپو چاگردہ مان بترین بھلے ارچی کے پشت کپیتا لفظاں کے بہرا کپی آئیے نزا شاعر بنی آدم کشک و آئیے جند تب بزا ایٹیٹیوڈا گیشینی ٹی ایس ایلیٹ ہے لیکا ایشنت کے شاعر یہ تہا شاعر شخصیت بستاری نداری بلکہ آئیے گھاری اندیمی گیشتر بستار داری شاعری دو بہار ارزش دارن شانی تہا یکی وتی ذات تہا ملما بوگ و دو بھی ربیتانی تہا گار و بیگوا بوگ بلے اشیے مول و مراد ہی ہو نہیں کہ ربیت گیشتر ارزش دارن ربیتانی ہواریا زمانہ کے بدلی صدلی سماو سنچو اجدرین شاعریتا یک بلند و بالائیں سنچو سمائی بوگ لوٹی شاعر ارزش یک زود اثر کنو کی چیزی پیما بید کہ چوتی سان و اثرہ دگرانی سرا یک اثری ودی بکن بلے وہ تکان سرما بید ایلیٹ گوشید کہ شاعر کار ہمیشند کہ بس شاعر انچائیں باہن دو مارشتیا شاعری دروشما بدل بکن چا شعر تاثیرہ کسی دیم تر رہت نکن راج دفتر تہا مارا چوشے بازیں دروری دست کپیت کہ شاعران گوتی دریں گپتارا مردمانی دل وتی نیمگا تر رہت نکن کوہنے زمان کا بگرتا انو شاعری امک پیڑا وارن سیاست نیگرا چاگردی زند دگے بازیں تکام شاعری ارزش تو بستار جھلے داتگیں چھری درورا پدر بھی لارڈ بائرن انگلیڈ راجی شاعریت آئیے شاعری نامدارت آئیے جند امیچو نامدارت کے مردمہ وطا امائیے ڈول و دروشما کھنگے جہد و کوشش کو مردمہ وطی دیمے کرچ کھو امائیے وڑا کرچ کھنگے جہد و کوشش کو دیکھیں ایک دروری کی ایک زمانے کی ایتنزو مگارہ میانا سلیمس اشکنات بزن جزیرہ یاترا تا دراج ہیں مدت یا جنگ و بجنگ برجات ایتنزو یورپ و مگارہ جنگا مگارہ دائمہ باجبر تو ایتنز بے سوب بود چریشیا ایتنز تہا یک دل پروشی ودان بود سولن یک مردیت کے بندرا قانون زانتیت آئیے زہرگا جاجت آئیے وتی راجا را ٹھوئی نگے آترا نوکی رہبندی شوازن آئیے پا زانت وطا گنوک کت در تگیں گودی گورا کت گٹا سادی لوپی کت شوتو چارانی سرا ڈپگانی سرا اوشتات مالو کا یہ کشو کر رہا پر رت آئیے لاتی انچے شہر پر بست کے آہاں مردمانی باہن دو جبزک با پرین و پاد کتن آئیے وتی شہرانی تاگوشت کہ شالا من تنزا ودی مبتینا عجم یا دگے بر و دگے گیابان یا دگے ملک یا ودی بتینا کہ او دے جامنن چمنی ڈیہ مردمہ گیشتر جفا کش و چا یونان علم و زانشا گیشتر آجناگو سرپت بتگن آج آور چمنی مرچگی جاورا شرطر بتگن کہ مردم منا بگندن تو بوشند کہ اے مرد ایتن زینندو کی چا سلیم سے جنگا باجو بتگو تتکن پدا آئیے وتی شیرانی تا گوشت منی سنگتا منی مہروانا تاکہ چا دشمنا وتی بیرا نگرت تاہیر و اشکاما منندن چا سولن شیرانی صوبہ اتنزیاں پدا لانک بس تو جنگ پیڑا دورش کد پدا جنگ بنا بود ایرندی اتنزی چا جنگا باج بر بود شرپندہ کشو میں یہ قصہ سرجمی پشدرہ چارگ لوٹے گوڑا شمس العلماء مولوی عبدالرحمن پٹپولی کتاب ان کے ڈاکٹر ظہور احمد ہزارہ پدر رجان کو تا مئی 2015 چاپوشنگ بودتا مجلس سے ترقی ادب لاہور نے ہوگا تاقدیم چاردہ ایک قصہ نوشتا ہے کتاب نامی مرت الشعر بزن شعر حادی شما ایک قصہ ہمودہ ہم وانت کریں دیگی ایک دروری میمون بن کھیس ہے ایک اس نے میمون بن کھیس عربی ایک نامداری شاعریت کوریت آشا آئیے پنامت بزن تخلصت آئیے شاعری امیچو دلکش و پر اثرت کے آگاں آئیے ہوتی شعران تا اما کسے کے سطاو توصیب بکتے نامدار بتگت او اما کسا کے تجن و بچکندی شعری پر ببستے نے ہنچو رضوا و بنام بتگت و نمندر بتگت کے دیمی پیش داشت نکو یک رندی یک ظالمو لے کے یہ چھوک گیشتر جنکتن او پا آہانی سانگا کسا ابر نیا اور گوڑا آئیے گو
عاشہ دستبندی کت کہ وتی شیران تہا آئیے بانو کی جنکانی ستاو توصیفہ بکند کہ کسی پراہاں سانگے ابرا بیاری کہ رستگو مزنن. عاشہ پراہانی رنگ و زیبائی آہانی گرام مذہبی پاک دامنی و گپتار و اخلاق ستاہا توصیفی شعری پر بست. وحدی کہ شعر پر محلوق سربود تو بعض نامدارود بعضیں حرب حمیر و مالدار یا پراہاں بزامہ جنکواں وتی سانگے حبر آور تو پداہانی سور و سانگ بت. رودکی کہ فارسی نامدار شاعریت خراسان پتہ کنگا پد امیر نصیر بن احمد سامانی تدراج مدتیا ارات تا جلت. ارات کستے اوغانستان روبرکتی شاعری ای اوغانستان سیمی مستر شاعرن. چنگیز خان آئے شاعر 221 عیسوی یا ای شاعر سرا کستے اورش کو تگت. تو امیر نصیر بن احمد ساسانی عمودہ اراتا کستے دراجی مدتیا جلت گو سیلو شکارہ مشکل بود. ارات باز مدتیا جلگا آئیے لشکر و ایدگے امرہ بیزاری بودتا. باز کوشش کت کہ امیر بخارا نیمگا بروت بزانی امیر بخارا نیمگا بروت بخارا کے اسنے مشور بوشن کہ ازبکستان پنچمی درستہ چمستر شاعر. تو اسلامی بندبتر مزن نام زانتکار امام بخاری ہمیں شاعرہ ودی بتگ آئیے گوشت کے 5 لکھ حدیث پا دل یاتتن آئیے کتاب صحیح بخاری کسے نام دارت. نو آہاں لوٹت کہ آہانی امیر کستے بخارا نیمگا بروت بلے امیر گو ارات سیل و شکارہ انچو دل گوشت کہ آئیے دلا نگوشت کے پدا واتر بکن. یک روچی آہاں وتی عرض پر رودکی ابورت. رودکی فارسی ہے کسے باز مزن نامی شاعریت کیا بخارا زید و ندارگانی ستاو توصیفہ انچے شعری پر ببندی تاں دستبندی کو کہ واجہ امیر دلگوش امانی مگا بتر. آئیے بخارا اومان بزورن رودکی شعر پر بس وہ یک روچی امیرہ عشقنائیں تھی. امیرہ کے شعر عشقت پا بخارا گندگا چو بیقرار بود کہ اما دوانا وتی لشکری حکمداد کے وتی ساز و سامانا زت بچنے تو یک جا بکنت او بخارا روگے تیاریاں بکنت. ای گپ ما عرب راج دفترہ نوشتہند کے اسلامہ چا پیسر بعضیں جنگے شاعرانی شعرانی صوباؤں پادت کریں. یورپ ایک راج دفتر زاں تھی عربی لفظاں کے باروا نوشتہ کند کہ ایو کا عرب راج تا امیچو باز شاعر تن کہ اگر کلیں جہان شاعراں یکجا بکنے آہانی کے ساسا نیا ہن بزا امیچو عربی لفظاں کے تہا ہمارا شاعر دست کبھی. الطاف حسین عالی ہوتی کتاب مقدمہ شعر و شاعری تا نوشتہ کند کہ شاعرانی ای گیشی سواب آ زمانگا موضوع انعام دل مانگیوں بتک کہ ارکسا کے شاہ بگیمی ستاو توصیفہ شعری پر بست آئیہ موضوع انعام رست. شاعرانی قدر و ارزشت ما ہمک دورو زمانگا بتک بادشاہ و امیرہ مدام شاعرہ وتی دربارہ لوٹائیں تک و شعر گوشی دیوان برجمیں تگت. ہر ٹکے شاعرہ کے نام دراور تگت آئیے ٹکے مردمہ اتکگت و آئیہ مراد باتی داتگت و درست ہنگو آئیہ شادئی کو تگت. ٹکے زال بولاں وطا سور و زیور پر کو تگت ساتھ تو سنگارش کو تگت و اتکگتن تو وطی ٹکے شاعرش نازی تگتن کہ یہ شاعرہ میں ٹکے نام مزن کو تگ. نو مچارے کہ عربانی شاعری جائلی دور و زمانہ کا کس نے ہاں چون بتر بزاں دین اسلام آچے پیسر شرمندہ عرباں چا بنداتی دور و زمانہ کا گوں شاعراں عب و واحق بتر. عرباں وتی بنداتی دور گو بدویہ گوازیں تر. بدوی بزا ہما جنگلی عرباں ہما کے جنگل نشین جنگلہ نندو کتگا بدو شگو ار نیمگا ریگزار ٹرندے روچ گرمے گوات دربشوں کے ماہ بچکندوں کے استال دل برے صحب خمارے بیگا ار روچ آہانی چمانی دیم زیب و برابط. امیرنگا عرب شاعرہ وتی ابرمی چاگرد تہا زند گوازین آنا وتی باہند و مارشتانی درنگازی و درشانی کو شعراں کو تھا. اگر ہما زمانہ کے عربی شاعریہ بچارے تا بعض پر سرن آئیتا مانا ہو بزانت شائگانی است
دومی گپشن کہ آوتی ابرمی رنگائیں چونکہ آ زمانہ کا گیشتر شاعراں وتی وتی ٹک کو تمنے ستاؤ توسی پا شعر پر بست وتی وتی ٹک کے شان و شرف پہ گیش کنے کے یاترا دگے دگے ٹک کو تمنے شاعرانی شعرانی پسودات پمش کا عربانی کر رہا شاعرانی قدر و بستار مزنت اما زمانہ کا قصاص 120 شاعر نامدار تن بلے چریشم بازیں نیے شعر گار و گور بتن اگرچہ اس زمانہ کا عرب شاعرہ مزو ہنا میں لالچ شاہ بادشاہ ہو میرانی سطح ہو توصیف شعر پر نہ بست بھلے پدا ہوں دو شاعر انچے نتن چونکہ النابغہ زبیانی و حسان بن ثابت ای دو انچے شاعر تن نمائی شاعرانی بابت شوار بوشن کہ نابغہ زبیانی عربی مزن نامی شاعر امراء القیس و زہیر بن ابی سلمہ سرپ شاعریت امراء القیس کہتے ہیں عرب شاعرانی اولی سرپ شاعر انچو زہیر ہم جاہلیت زمانہ کو اسلام بنداتی زمانہ کا انچو کے نابغہ زبیانی یہ شعر انچو الہان کنک و گوشک بودتگتن دیکھے کسی شعر انچو الہان کنک نبودتگتن یہ بعض کہتے نامدار شاعر انچو کہ ماں حسان بن ثابت ہے کہتے نام کے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عربی جوانی شاعر و صحابیت آئرہ کہتے ہیں شاعر رسول اللہ پنام دیا بودتگت او آئیے کہتے ہیں پیغمبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرانیا بعضیں پردردیں کہتے ہیں موت کی نبشتہ کتگت نو کہتے ہیں ای اما شاعرتن کیا بعض نامدارتاں نابغہ زبیانی ہو حسان بن ثابت نو بدوی زمانہ گئے شاعرانی شعرانی تہا کہتے مچارے زنگ و گلہ و معصیت بازت بلے آہری آیالانی تہا جولانکیو زیبائی نیستت چہر و شبینہ چا زبارتن البتہ ندارگانی بیان و وتی اشتر و اسپانی ستاؤ توصیفہ زمین و آزمانش یک کتگتن چونیہ و عربانی جاہلی زمانہ کا بعض شاعری نامدارت کے آنی شاعریہ ما عربیہ زبان و بیان و مقصد و مول جہتا یک جتائیں بستاری داشتگتش بھلے چریشہ یک آسیں ٹک کے گیشتر نامدارت کے آہانما عربی زبانہ اصحاب معلقات یا صبح معلقات گوشتگت نو کہتے ہیں صبح معلقات کہتے ہیں بارکم کی پشترہ مشورہ بوشن کے جاہلیت زمانہ گائی دستورت کے اوقاز میڑا اوقاز ایک جاگیت اودا کہتے سالانی سرہ میڑا لگت ہمیں میڑا درستی عرب شاعر کہتے یکجا بودتگتن تو بدوی زمانہ گے نامدار شاعر نابغہ زبیانی پاگواجی یا شعری دیوان برجا دارک بودتگتن ہمیں میڑا تا ہم دیکھے چیزم بودتگتن کاروباری ایونٹ ہوئی دیکھی چیز بودتگتن اور شاعراں ہمیں کہتے مشاعرتا ہوتی شعر ونتگتن گرسرہ پاگوا جہا صلاح داتگت کہ اے سالہ کجام شاعر شعر یا قصیدہ چہ درستہ شرطر بودتگو آئرہ گو سور آپا نوشتہ کنگو خانہ کعبہ دیمہ درنجک بھی ہمیں شعر یا قصیدہ معلقہ گوشک بودتن بزاں خانہ کعبہ درت کگیں شعر پمشکا چہ جاہلیت زمانہ گے شاعراں ابت شاعر اکاز پڑا گیشتر نامدار بودتگتن تو آہانی شعر خانہ کعبہ درنجک بودتگتن ایک اس نے ہمیں کس نے پوش دریں ہمیں صبح معلقات نو بزا اما شاعر کے آہانی ساڑاؤ سپتی شعر قصیدہ ماں خانہ کعبہ درنجک بودتگتن عرب راج دفتر تہا اکاز باروہ بعض جاگہ نوشتن اسلام چا پیسر اکاز بازار پا ازم بے پار و شعر و لفظاں کو مردمانی دوچار کپگا بنجایت انچکم پیسرہ گوشت ادا وحدہ آسے میڈا برجمینک بودتگتن یک کیا وتی وتی ازم پیش داشت اسپتاچی نشانک بازی لیب گوازی عبید شعری مقابلہ و دیوان ہم برجمینک بودتگتن و گیشتر شعری دیوانانی پاگواجہ النابغہ الزبیانیت یک کیات کو دیوانہ وتی شعر ون دیوان گڑ سرا دیوان پاگواجہ فیصلہ داتگت کہ ای سالہ کجام شاعر قصیدہ چہ درستان گیشتر وشتر بودتگ پدا اما شاعر
قصیدہ گو سور آپاں نبشتہ کنک بودتگت تو ما خانہ کعبہ درنجک بودتگت انچو کما پیسرا گوشت بلے ما ایک پکم کی گیشتر گیشوار کرنا تاکہ شما بزان ای وڑے قصیدہ معلقہ بزان خانہ کعبہ درت کگے قصیدہ گوشک بودتگت ہمیں حسابہ چا بازیں شاعراں کے اسلامہ چا پیسر کے نامدار تن اب شاعر شعر ما اکاز میڑا اول نمبر اتکگتن تم خانہ کعبہ درنجک بودتگتن و ہمیں شاعر اما زمان کے سروکی شاعر گوشک بند آہانی نامن مانی کسی پجا رہا ہوں گوشما کرائنا تاکہ شما شانی باروا بزانت بنداتی کہ اما سروکی شاعرہ تا امراء القیست ای شاعران تہا امراء القیس کیسے بستار چا ایدگے درستے شاعرہ مسترت او آما زمان اگے سرو کے شاعر منک بودتگت آئرال ملک الفلیل فمش کا گشتش کہ آ شراب و کباب و حسن و زیبائی شیدائیت کیستے امراء القیس امراء القیس درستان چا پیسر عربی شاعری تہا وتی دوزدار دیارہ اوشتا تو گرے وغیر رسم و ربیتی بندات کت بزنوتی شعرانی تہا آئیے گا موت کو زاری باز گندگ بیت آئیے وتی معلقہ تہا اسب و یار قد و بالاد و ترسنا کے شپ و آئیے دراجی و اور گوارگے انچون ادارہ کشی گو انسکاری و وش زبانیہ کتگت کہ چھدو پیسر کسانا کتگت پمشکا ما عربی لفظاں کے تہا آئیے معلقہ اولی قطارہ ہیرن عربی شاعری تہا امراء القیس اولی شاعرت کے آئیے وتی میران کی قصہ چیر ندات آئیے وتی شاعری تہا اشرت جوانی وڑیا پدر کت گندرہ ای قصہ آئیے دوستدار انیزہ میرے چپ چاگردہ پرتر رکی وار دومی شاعر کہستے ہیں کہ ہمیں سبع معلقات تہا وارند آ کہستے ہیں طرفہ بن العبد البکری آئیے نامت ہمیں سرپے دومی نامت طرفہ بن العبد البکری اگند کے آچا درکسانیہ جوان پہم زد سما زد مرتیت آئی عمر 20 سالت کے آئیا شاعری پڑا نام دراورت بادشاہ عمرو بن اندے باروت تجن و بچکندی شعری نوشتہ کد بلے آئیے نام چا وتی معلقہ صوبہ آئیے بزا نام دراورت ہمیں سرپے سیمی شاعرن زہیر بن حبی سلمہ سیمی کہستے ہیں زہیر بن حبی سلمہ نام کے بعض تچ کو راست سلاتوس و مردم دوستیں شاعریت آئیے سرجمے کھول شاعرت چا اسلام آہگا پیسر زہیر اولی شاعرت کے آئیا صلاح بنا ہمن و ایمنی اوری و یکجائی و مہر و محبت باروہ بعضیں شعری پر بس تو جنگ و جدلے ردیں حاصری دائم اوتی شعرانی تہا درنگاز کت کہ جنگ حاصر چنچو ترسنا کے و مردمہ سکین داد کے وطارہ چا جنگ و جدلہ دور و گستا بدارن آئیے ایک شعری کے پربستہ سجے سالہ آئی تراشت بربرین و شر کت تو وعدے کے آرے صحابہ چا وطا دل صدق بود تگوڑا نو آ شعری مردمہ گوش دارائیں آئیے وتی معلقانی تہا 2 حرب سردار گون دل و ست کا توصیف و ستا کتگت کہ آہاں دائس و غبرہ کے است جنگا مرتگین آنی اون بہا چوتی قصہ کا داتگت تو ای جنگ پا دائمی حلاس کنائیں تگت دائس و غبرہ جاہلیت زمانگا عربانی کہستے ہیں دورہ تاریخی جنگ یہ نام دائس و غبرہ ای جنگ قیس بن زہیر قبیلہ بنی قیس سردار و عزیفہ ابن بدر قبیلہ بنی فزارہ کستے سردارہ تھا اشانی میانہ اسپتاچی سوا بود تو تب بازے سالاں برجا مند دائس و غبرہ 2 اسپانی چونا کستے نامتن یک اپسی نامت یا اپسی نامت دائس و 2 می غبرہ یک اسپی کستے کیسے گا تو 2 می حزیفہ ہے کیسے گوشگ مشت کے منی اسپا باج برتگ و حزیفہ گوشگت کے منی اسپا تک بازیا باج برتگ چا امی گپا دوئیں قبیلہانی وطم وطا کشت ہونی رست و بازیں مردمی کستے کشگ بود نو کستے زہیر بن سلمہ کستے
اما بادشاہ کے آئیا کہتے ہیں سلاتوسی کو تگت تو اون بہا کہتے ہیں وہ تھی کس داتگت آہانی سرا کہتے ہیں آئیے سرا یک توصیفی شعری کہتے ہیں نوشتہ کو تگت چارمی شاعرن لبید بن ربیہ حامری ای ردا کہتے چارمی شاعرن لبید بن ربیہ عامری کے آئیے معلقہ اشتاد و اشت بندتن عمرو بن کلثوم معلقات پنچمی نامدار شاعر عمرو بن کلثومت کہتے ہیں عمرو بن کلثوم کہتے ہیں بعض صفت و شریانی واؤندت تمشق آئیے ٹکا آپ 15 سال عمرہ کہتے ہیں وتی سردار کہتے ہیں نامین پرچہ کہ آئیے تا بعض شریو صفت استے تھا سکے تچکو دیم گشے مردمیت آئیے وتی دمگے سردار عمرو بن اندارم پرین دربار تہا پمشقہ کشت کے عمرو ماتا کہتے ہیں شاعری ماتارا یک دعوتیا کاشی یہ چست کرنگے پرمان داتگت بزاں آ سرپد بتگا کہ شاعر ماتے بے شرپی ہیں آئیے کہتے ہیں ہمیں ٹھکی سروک کہتے ہیں کشتگت ای ویلا چپاد آئیے شعری پر بست کے ہمیں شعرتا آئیے ہوتی قبول ٹکے ہمیں چو ستا و توصیف کت کے آئیے درور مسرجمی عربی شاعری تہا دست نکپی ششمی شاعر انترا بن شداد الابسی ششمی شاعر انترا بن شداد الابسی کہتے ہیں چاہ مولدانی کہولاہت یا ٹکات انترا بن شداد الابسی شاعری عبید کہتے ہیں زہم جنگی و تیر جنگیہ ہوں زبرت دائس غبراہ جنگا ہوں انترا بن شداد الابسی گون بتگت او آئیے بہادری قصہ کیسے سک نامدار بتگتن ملو کشتی مڑگا کیسے نامدار تنترا آئیے شاعری جنگے پڑے ندار کشی گندلیریا جنگ کنگو پا جنگا ساڑی کنگ آترا وتی کسی درور وطد عارس بن حلزل لشکری سبع معلقات اب تمی شاعر کیسے معلقہ عارس بن حلزل لشکری کے آئیا ایرہ بادشاہ دیماوتی ٹھک شان و شرپا مزنی شعری بنتگت آئیا گرے نادرو آئیا گپتگت تو آئیا ہمیں شعر چا پردگے پشتا ونتگت بلے بادشاہ دل بڈی داتگت تو پرمانی داتگت کہ چاہیے دیما پردگ چست کنک بھی چاری شاعرہ عبید ہمیں زمانہ کا دگے ہم لاتے نامدار شاعر استن کہ آنی تہا محل حل بن ربیہ کہ آئیے باروا گشت کے عربانی اولی شاعرت کے شبابی و کبابی و مست و ملنگیت آئیے شاعری گیشتر منگب شراب و شبابت عمرو بن مالک الازدی کے آئیے پنام شنفریت اشانی ٹولی سوالی کل شورا وزا شبگرد و آوارا و شنفری ہمیں شبگردیں ورناہنی بامرد و ہیروت آئیے گیابان و ریگزار زند ندارہ کشی گو وتی شعرہ جوانی وڑیا کتگت چریشاں عبید امی دور شاعران تا المتلمس المسول بن عادیہ اوس بن حجر امیہ بن حبی السلط آتم تائی نام گرک کرزن دیگی ایک شاعری کے امی زمانہ کا یہ بعض نام دراورت النابغہ الزبیانیت آئیوتی شعرانی تہا بنی آدم مارشتو باہندانی جوانی وڑیا درنگازی کو تگت کہ عائشہ بارہ ماں پیسرا شمارہ گشتگت اسلامی عہد و زمانگ 622 عیسوی تا 750 عیسوی ایک کہتے ہیں نوشتان کا من کہتے ہیں کمک زورا یک ویب سائٹ کے اردو ویکیپیڈیا عربی شاعری یہ باروا کہتے ہیں ادا نوشتہ ہند من کہتے ہیں اشچ کمک زورا و شما ہم ادا شد کنے اردو ویکیپیڈیا اور گیتا ہاں اسلام آگا سے کم و وحدہ پیسر عرب انگت ہما وتی ابرمی بدوی زندہ گوازین گایتن آہنی چاگرد تا نہ زانش تو ازمی است تو ننکے ملکی و چاگردی قانود و رہبندی ٹکے دستور و ربیدہ قانود دیتن تو ٹکے سردار ارچی سے استو نیستت ارچی کے سردارہ پرمان دات اماوڑ کنک بود وحدی کے اسلامت تا اسلام چا پیسر اما شاعران کے شعر پر بستگت آہاں اسلام قبول کو
چراہاں بازیں یا شاعری اجازت کت لبید بن ربیہ و خنسا وڑی شاعراں شاعری یلانا کت بلے آہاں وتی شاعری پیسری کشک تاب داد بسا آہاں اسلام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا و شانہ شاعری کو تو بری بری کفار مکہ یاترا کہتے ہیں تجنو کہتے ہیں بچکند پھر بست وہ اسلام شان و شرپا ہوں شاعری کو اما شاعرہ کے شاہ اسلام پیسر شاعری کو تگہ تو رندہ مسلمان بتگتا آہانا مخضرمین نشگشت بزن دو زمانک دیستگیں جاہلیہ زمانک و اسلام زمانک چریشان کہب بن زویر اسان بن ثابت خنسا لبید بن ربیہ تمیم بن مقبل نام حوارن بلے درستان چگیشتر حضرت اسان بن ثابت اس نے نامدارت تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ترین شاعرت و دومی کہب بن زویرت چریشان دگی ایک شاعری العتیتا کہ چو بدوی رنگو دروشمان چی شاعری کت و کفار مکائی ایر جتند کہ چوشیں شاعری درور چی دو پیسر نیستد تا خلفائے راشدین زمانگا شاعری امی وڑا بوگاد البات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشا پد نیکرائی و راجمانی فرقہانی ودی بوگو آہانی وطما وتی گیرو چلا ایدگے ازمانی اواریہ شاعریہ ہم دیم رئی کت کہ اشی سان و اثر بنی امیائے اہدہ جوانے وڑیا گندگ بند و امی زمانگا شعر نوکی کشک در پچمتن اسلامی استانے لس جاور و عہد بنو امیہ راجمانی بزا سیاسی پرشت و پروش صوبہ گشتان کی ازم ارزش ودان بود چیا کہ بنو امیہ وتی حکومت آرا محکم و برجم کن گیا آترا قلم زور و طاقت عبید زبان زور و طاقت ہوں ضرورتت بنو امیہ لہتی انچے لائق و بودشتی ورنہ دستکب کیا استانے رہبندانی برجم دارگا عبید گشتانک دیا گو نوشتہ کنگا بلدتن کہ شانتا حجاج بن یوسف الثقفی و زیاد بن حبیہ باز نام دارتن انچو گشت کے دوینانی زہم و زبانہ بنو امیہ پادما عراقہ برجمیتن انچو گشت کے ماں عربیہ بندہ تا اما کسا کے دستوں یا غزلی کستے ہیں پھر بس عمر بن ابی ربیعات چونکہ عربی قصیدہ اولی بار کستے تشبیب فارسی شاعری تا چا قصیدہ سستو دستوں بزا غزل دروشما دیم ہاتھ زمانے کے کستے غزل گوشن کے بندہ تھی یا غزل بت کے رنگ زمانے کستے تشبیب بتا رندہ کستے فارسی ہیں شرح سستا کو پتا غزل دروشما دیم آور تک نوما کے بنداتا کستے عمر بن ابی ربیعت کستے بنداتا یا دستوں کے غزل نمشتہ کوتا یہ غزل انچو نامدار بتن کے مردمہ ہوتی لوگانی تا گوشتن ورنہ ہم دم کو بازار انتہا دب گالو حلحان کتن پدا یہ دستوں بزن غزل مکہ بگرتا مدینہ نامدار بتن ماں چو پیسرا گوشت کے غزل آوادی ایدرو شم نہت آوادہ کستے تشبیب کستے گوشن بتگت رندہ کستے غزل باقاعدہ دروش میں فارسی شاعری ہے نیم کہ کھے گوڑا کستے مارا دست کپی غزل جوانی رنگ و دروشم نو کستے کچگانی جہمنندے غریبیں بدویں عربانی زند جاور چا مکہو مدینہ ازگاریں حرمان جتاحت امی بدوان وتی زند رہبند و قانودانی سرا مدام پار بست آہاں چری آدھا پیسر ایچ وڑی راجمانی سیاسی ارزش و بستار نیستت پیر و کماشاں انچو تائر رستگت کہ آہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے اک فیلو کو تو چراہانی زہمانی زور و طاقتہ مرچی کستے قیصر و کسرائے ستانے ماڑیانی سرائے اسلامی بیرک نکن بلے نوکے پدریچہ کے سماؤ سنچستت دل پوشیا آہنی دلان جاگا کت آندیست کے امی ہم بنجا چا مدینہ چس کو تو شامہ برد اور راجمانی گلام و تی چستو ایرانی بنجاما عراق کتن تاہانی اندو دمگ بستار کم ترد ہمیں دل پروشی و بدلی جاورا آہنی تب و روشتانی تہا ہم بدلی آور دومی نیمگا آہنی بدوی ابرم و عربی شان و شرپا آہنی اندرا انچے چستو ایری ودی کت کہ نا آہاں وتی گپ گردگران در شان کت کت و ننگ کے قصہ شاورت کت
آسری بود کے آہانی دلے گپ و مارشت آہانی دلانی تہا چکو وارستند آچا وتی تہا سوچان و برجانتند آہانی اندر آس روز پروچ گیش پوان بود دل پروشیے مارشت و سوچ کو سوز مانا کہ آنی دلانی تار سریتند تا آہانی توار شہرانی درو شمار شنگل ہمیں وحدا دستوں بزاں غزل گوشک بود تیشرا الغزل العزری یہ نام دیگ بود ایگو ازرا ٹکا کہتے ہیں ہم گرج کرک بود کہ چوتی پاک دامنی و پارزگاریا نام دار ٹکیا یہ تہرے پیڑا حیال بور سوارے باز شاعری عشق و میرے قصہ مرچی عرب راج دفتر تہا زندگی درورند شانتا لیلا عاشق مجنو بشین عاشق جمیل و ازا عاشق کفیر نام دارن امی غزل کے گوشک بود مدینہ و ایے آترا پا شاعرانی جامن اندیے کسے سوابا مدنی غزل گوشک بود ورنانی تا یک اچھی ٹولی ہوں استد کے اشانگو قلم و زانش تا سنگتی استد اشا امیانی علاپا زہمو چست کت بری بری کے موش رست قرآنی علاپا شعر شون پر بست اشان تہا ذکر القمیت بن زید کہ افسد السی وش عیسوی یہ زمان اگر آئیے بنو آشم ہے ساڑا و ستہا انچے شعر پر بست کہ عربی لفظاں کے تا آشمیات نامہ نامدار بتن آمی شعرانی اشکون افاد عربی بلند پہ گرے شاعر فرزو کا بنو آشم بارو گشتگت کے ادا قسم ان توچ گوستگیں و استیں آہدے درستے شاعرہ مستر شاعری ہے اشا چاوید امی ٹولیتہا الترما بن حکیم کہ یہ زمانگت افسد و 19 عیسوی و عمر عمران بن عطان افسد و 14 عیسوی یہ زمانگت و نامدار شاعر بتر حضرت معاویہ بیرانی افد یزید مروان و عبد المالک بن مروان زمانگا بعض تمنی نیکرائی و راجمانی جنگ و جیڑہاں سرکش بلے بنو امیہ اربڑا یہ جیڑہانی دیم داشت انچو کے مال و زرش وتی اس پر جوڑ کتن ہمیں وڑا شاعر نوشتہ کار و گشتہ کار وتی اس پر اس جوڑ کتن چوشے جاورا لانے تہا زبان و لفظاں کا مزن تاوانی رستو اولی رندہ راجمانی سیاسی شاعر ودی بتن و ہمیں رنگا انچے گشتہ کاروں دیمات کن راجمانی شاعریتا اما نام کے دیمات کن آہانی تہا ممتاز مسکین الداری اختل جریر فرزوق ابو العباس الاحمی احمسی ربیعہ و عدی بن الرقاء نام خوارتن امی رنگا ما عربیہ نوک نوکے بنگپ حیال و درشنداب دیمات کند کے مردمان دوست بکتن پدا امی شاعرانی وطم وتی نقد و ایرادگیری شاعری نوک نوکے کشک پچبوان بکتن شاعری روشن شام شائگان بود امی حدا جریر فرزو کو اختلے وڑے شاعرانی شعرہ مردمانی دلان تا لذت وش یعنی کلات بست یہ شاعران گیشتر غزل ساڑا تجن و بچکن دو موت کے تاہرا شعر پر بندگے جو دو کوشست کو تا اموی زمانگا شعر و شاعری بنجا اجاز نجد عراق وائیے ہاترا پہ دمگتن بلے ماں عراقا بنو عباس و ماں اندلسا امیانی حکومت برجا بوگا پد بغداد و کرتبہ شعری دیوان و مجلس آباد بوان بتن یہ دوئیں ونجاہاں انگتا 100 سال نبتگت کے چارنے مگا شاعر رچان و آہان بتن تو شعری لفظاں کے تہا نوکیں داب و درشان راو در پچ بوان بتن بلے عباسی آہدے میانجینا شعر و لفظاں کے تہا بازیں بدلی و گیشی آہان بتن شاعری تہا اما بنگب کے آنی بارو مردمہ مکن کنک بتگت اما بنگب دیما آن بتن شعر تہا کوہنی ربیدگانی گپ مردمہ مسکرہ لے کتن درباری شاعراں انگتا مردمانی دروگیں ستا و چاپلوسی و چالاکی شعر پر بندگ یلا نداد بلے شاعری انچو بہادر و دلیر بت کہ جنسی بنگب ہوں شعرانی تہا آرگ بتن و شعر نوکیں تہر دیما آن بتن و نوکیں بنگب پانی سرا شعر گشو کے گیشتر شاعر اما شبگرد و آجو تبے ورنہ ایتن کے گیشتر عجمی و ایرانی ایتن کہ آہانی نام مردمہ آوارا و شبگرد بزا سوالی کل شہرہ کو تگت چونا یا ای ٹولیا و بازی شاعری بتگت بلے شانی تا سروکے نام بشار بن بردت و یہ سنگت ابو نواست و ابی ردا مسلم بن الولید
ابن الزہا کے نام ہم گرک کرزن ترپل و سبکی شاعری ابے گران و سنگینی شاعرانی مزنی کے ساسی استن کہ گیشتر چا عرب پدری چاہتن بلے آہانی گیشتر مچی ماں بغداد شام آیتن امی ٹولی انچے بلند عیال شاعروں استت ہمک تمک کو فکر مردم آہانی شاعری منو گرات کچھ شی سنگینی شاعری دیم آہگا ترپل و سبک کے شاعری باندات تہار دیمک بوان بود چامی گران و سنگینی شاعراں ابو تمام البحری ابن الرومی ابن المقز و ابو الطبیب نام گرک کرزن عباسی آدھے دومی زمان کا ایران و خراسان دمگن کے اودا عرب و عربی زبان اثر کمبوانت فارسی لفظاں کا وطا شاولم جنان کو تو شاعرانی زبان اجمیت اثر کمبوان بود کہ آثر ای بود کہ عربی شاعری وستگی ربیدہ کو درشاندہ بے بستر جہل روان بود البہ عراق دمگاں عربی شاعری ارزش تو بستارہ انگتا وطارہ داشتگا تاتاریانی دستہ بغداد تباہ و برباد کنک بود تا اودا لفظاں کار و شاعر مصر و شام باؤٹ بودتن و امودا وتی لفظاں کی دیوان و مراگش برجمیتن چریشہ بازے نوکی شاعری دیمات ملک شام اما عہد شاعرانی تا المتنوی جس نے ہاں یک بعض نامدار ہیں کسی شاعریت و چریش عبید ابو الفراس الامدانی ابو المہر و مصر ابن الفارس و بہاؤدین ظہیر نام گرک کرزن امی زمان کا عربیہ صوفیانہ شاعری دیما آن بود اندلس کے امیانی حکومتیت شاعر و لفظاں کار کے ات کو جم بتنتا ادا شعر و لفظاں کا بعض دیم رئی کت حکومتی پرشت پروش آماج بود و ارکس پوت دیمت وری اکیوتی پرمان گونت تا امیر و ازگارانی کرا انگتا لفظاں کار و شاعرانی شرف و بستار کم نبود لفظاں کی دیوان و مجلس پیسری وڑا برجایتن اندلس شاعرانی تا ابن حانی ابن خفاجہ ابن سعید ابن الخطیب و ابن فرمان باز نامدارتن رودرت کی دمگاں عراق فارس و خراسانہ اما شاعراں کے نام دراور تانتال شریف الرازی معیار الدیلوی اتغرائی عبید ابن نبات الصحدی اسری الرفا و سبت التحاویزی نام حوارتن علاقو خان آبادی بغداد سرا ارش کت 1255 عیسویہ و بغداد تباہ و تاراج بو تا ایک ترس و خاموشی ماشان تو امی دورہ زانشی لفظاں کی و راج دفتری ساچشتی چستویر کم ترتن البہ لہتی عالمہ پیشی زمانہ کے لفظاں کی و ازمی کار کرتانا چھتو جم کو تو مزنی کتابانی تھا پارزن ای اما عالمتن کہ آپ بغداد تباہی رند مصر و شام باؤٹ بتگتن تو امی دا آہوتی زانشی و ازمی کار برجا داشتن پمشکا ای حدا عہد موسوعات بزا انسائکلوپیڈیا زمانہ گوشن ترکی زمانہ کا بعض جنگانی صوبہ لفظاں کو زانشتے پڑا آسیں وڑیا ساچشتی کاری نمود 1898 عیسویہ کے نیپولین مصر سرا ارش کو تا اولی رندر رودرت کو روبرکتے دود مان گو وطا تچ کا دیم پدیم بتن نیپولین گو وطا عالم انجینئر کارزانت بیپار زانوگران یک مزنی ٹولی آورتگت گو کہ آنی کمک کا آئی اودا دربر جا وانک جاو کار جا پچکتن و اولی رندہ یک چاپ جا بزن پریسی پچکتو اولی رندہ چا امیدہ یک روتا کی کشتے آئیے درستان چا مستری ازمی و زانشی کار المجمع العلمی المصری بزن مصری زانشی بنجائے بنشتے ایر کنگت ای زانشی بنجائے چلو اشت باز کتن کہ جتائیں زانشی و ازمی تاکان سیادیش داشتگت امی زانشی و ازمی زانو گران امک سیم آئسرا ہوتی زانشتی و پٹ پولی کار کرتن یا کتابو کی دروشما چاپوشن کتن زانش تو ازم دیم رئی روچ پروچ ودان بوتو السید اسماعیل الخشاب الشیخ حسن العطار ابراہیم بک مرزوق الشیخ علی بلنصر عبداللہ پاشا فکری محمد شہاب الدین عبدالقادر الجزائری الشیخ لیسی محمود سامی البارودی اسماعیل صبری پاشا وڑیں شاعرہ نام کشت امی زمان کا میں لبنانا نقولہ الترک بطرس کراتا ہو ناصف الیازجی ماں عراق کا ابو الثناء الشہاب
اللوسی، محمود شکری اللوسی اور سید ایدر محلی، ابراہیم طباطبائی اور جعفر علی وڑی شاعرہ نام دراورد. 19ویں قرن میانہ لبنان و شام بازیں عرب عیسائی قولاً لڈتو امریکای بازیں شہراں شتو جہمنن بودتن چیزی وعدہ پد وتی ازم و زانشی کارش بندات کتن. یہ ازمی و زانشی کارانی بندات 913 بود و تحولی جہانی جنگا یہ ازمی و زانشی کاراں باز دیم رہی کت. لفظاں کی ای کارانی سروک جبران خلیل جبران و ایام گنگل نومی قائل لکیمہ و ایلیا ابو مازیتن. شعر و شاعری دیوان و مجلساں وتی پتر پیت روی شتی لفظاں کے سان و اثر و امریکی زندگونا پہ صوبہ ادا رداں کو لچہ ردا نوک نوک تجربہ کنک بتن. الرابطۃ العلمیہ اور الوسبہ الاندیسہ وڑے لفظاں کی گل ٹھہینک بتن. 20ویں قرن بنداتا عرب دنیا یک حجب جاور آلیا گوند چارت یک نیمگی ترکاں کوشست کت کہ سرجم عثمانیہ سلطانتا گو ترکی رنگا برجن و دومی نیمگا عربانی کوشست کے ہاں یلا بدین تو بروان. اولی جنگ بزن ورلڈ وار 1 بندات بود کے اشتا ترکیہ جرمنی امراداری کو تو عرب گرو برکتی زور و طاقتاں ہم پت تو ہور بودتن. ہمیں امیتا کہ رو برکتی زور و طاقت ہاں آجوی دیا ہے تو آہانی وط واجہیں حکومت یہ جوڑ بیت بلے جنگ کے لاس بود تچوش بود کہ رو برکتی طاقتاں عرب ریاست وط موتا بحر و بان کتن تو فلسطین را یہودیانی دستہ دار. عرب دنیا پلپٹے تو جنگ و آشوب دگے شوری ودی بود نو وحد لوٹ اوشت کے چون عرب یکجا اتفاق کنک بند. پری آترا شاعر و لفظاں کار تاک کار و احوال کاراں وتی ازمی و زانشی سنچ کار بست. پمشکا اما زمانہ کے لفظاں کا ادب الشعراء ترجمہ بزاں آشوبی و امپتی لفظاں گشن. ہمیں آشوب وحدہ کے اما شاعر و لفظاں کاراں وتی قلم کار بست. آہنیتا عراق الریاوی الرصافی و القاظمی، مصر بارودی، حافظ ابراہیم شقی، محرم نسیم و ادیب اسحاق، علب القوابی، تیونس الصحالبی و محمد بیرم الخامس، الجزائر عبد الحمید بن بادیس، لبنان بستانی، شام عبد القادر مغربی و ابراہیم یازجی، طرابلس سے نوفل و مراکش سلاوی عوارتن. انگتا میں جود کوشش بوگایتن کہ دومی جہانی جنگ پادت شتا حرباں پداوتی یم پتانی امراداری کو تو آسوب من بودتن. جنگ کے لاس بود راجانی جہانی آواریں گل بزاں اقوام متحدہ UN کے قومانی آجوئی جارجت تا عرباں سارتے گنی کشت. 950 عرب ملکانی تا آجوئی سارتیں گواتے کشان بود تو قلم و زبان سراجتگیں بندش و پابندی چست بوان بودتن. تا عربی لفظاں کے تہا ہم یکاشوبی دورے بنا بود. ہمیں دورہ لفظاں کا دیم روی و کناکت بلے ماں لفظاں کے تہا لاتے انچے نوکیں تہا روار کپتن کے چریشاں چھے دو پیسر حرب نوشتہ کارانی جند ہم آجنا آجنہت مصر تہا چونہ یہ لفظاں کے پیسری انڈال زندگتن آہاں جاجت و انچے نوشتہ کار ودی بودتن کہ آہاں عربی لفظاں کے زمین آباد کت. یہ تگے تہا شام و لبنانم پشن کپتن. لبنان تہا بیروت نام گرک کر زد کے ادا ورنائی نوشتہ کارا عربی لفظاں کارا دیم رہی دار. اولی جہانی جنگا بغیرتا دومی مزنی جہانی جنگا شعر و شاعری اون رداں کی لفظاں کے وڑا آشوب و امپتی دروری جوڑ بلے محمود سامی البارودیہ کے اما گوانک جد آئیے جخص تن لبنان کوان ابراہیم الیازجی اشوت سر بود. یہ شائگان دمگا حافظ و شوقی وڑینا ہمیں گوان کے سرا لبے کت آہاں شاعری واویں دنیا تا یک میڑائی زمین نوکی پدری چچوتی پیتو پیرو کی لفظاں کا نبزر و نوشتہ کنک بندات کت. شاعری تا نوک نوکے رنگ و لے کہاں سرکشت ہمیں وڑا شاعراں کوہنی شراب نوکی کو زگانی تا مان کت و عربی شاعری تا نوکی تا ہمیں ودی کت. آزاد لچہ تجربہ بندات مان لبنانا کنک بود اشیا پد مصرہ و ہمیں تجربہ کنک بود. چگوشن کہ کوہنی آدھے لفظاں روبرکت و میانی رودرت کے مزنی بہاری چیر ترتگ یا زیان بتگ آثار قدیمہ و کتبہ وانی عزم سانو گراں کے ارچی درگیت کگ ای آہانی چارکیوں نبی بلے شعر و لفظاں کے سفر دیما روان. شرپندہ مرچگیں ہاتھرا ہمچو بازن میں چینل اگر شما سبسکرائب نکتا انشاءاللہ میں سبسکرائب بکنے دیم تری بارہ ما شعر و
ازما کسنی ارسطو نگاه چارن که ارسطو شعر و ازما چی لیکی تو چی گوشید گوما امراداری بکنه تاو که مرا شوتی کستر سا خاموشم مکل بیدی پاکی آونده بیار باید History Maker Baluchi